Kapuso ka ng buntag atong makauban ang usa ka successful entrepreneur gikan sa Davao City atong ilailahon si Ma'am Kathy Corpus. It's a great morning, Ma'am Kathy, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Good morning diha kanimo Attorney Resi. Good morning diha sa atong mga viewers sa Mindanao. Ma'am Kathy, syempre this morning gusto sa kadamo maila-ila unsa ba ang imong mga ginakabisihan sa una? Sa una, usa ko ka working student and dream jud na ako sa ako ang journal nakasulat jud na to be a successful entrepreneur. So, katong nakatigom-tigom na ko gamay, I started a travel agency business when I was still in my second year college kay tourism management man ako ang course, and it was really a success for the past 7 years until COVID pandemic hits us. Grabe ma'am no, sa una pa lang di ay nga estudyante pa ka na linya na gidi ay ka sa business industry. Pero ma'am, nganong milk tea man ang imuhang naisip na inegosyo? I decided na milk tea business because milk tea is my comfort food kasi, and my sister and my cousins halos everyday gyud nagapa-deliver og milk tea no. Kano sasab ka nagsugod aning imuhang milk tea shop ma'am? Yes, so I mentioned na our travel agency was greatly affected due to pandemic. So I decided to transform my travel agency business into a small milk tea shop. Attorney Resi, nag-start me last year of May during sa kasagsagan sa pandemic, no? And nag-start lang me with a small capital, 20,000 initial capital. So dito ami nagsugod sa amo ang milk tea shop. Ma'am Kathy, karon nga nagpadayon gihapon ang pandemic, giunsa man ninyo pag-survive sa inyong business, and unsa pud ang mga challenges na inyong mga naagian or na-encounter, especially because during the pandemic sad mo nagsugod? Of course, every business is affected good sa pandemic. So it is really challenging to every entrepreneur like me to survive and still strive during pandemic. So hands-on kaayo ko sa pag-promote sa ako ang mga product, and hands-on pud ko sa pag-handle sa among Facebook market, sa pag-market sa Facebook o pagkipag-collab sa mga food blogger. Unsa pud ang inyong gibuhat na pagpaningkamot alang sa inyong negosyo despite all those challenges? Yes, so we are really grateful that in this pandemic, we are one of the business that is thriving and surviving. So, kinahanglang yun na we become resilient, adaptive, and also creative o innovative pod sa atong business para mupadayon ang paglambo sa atong ang business. Siyempre, we'd also like to hear from you, ma'am. Isip usa ka entrepreneur, unsa man ang imuhang mga natun-an karong pandemya? Sa pandemic, naka-learn ko how to face challenges in terms sa finances, in terms sa pag-adjust sa amo ang business. From grabe among transition because we came from a travel agency into a food industry. So I've learned a lot to humble myself and to give time to my family also. Unsa pod ang imuhang message of hope and inspiration, ma'am, sa ato ang mga viewers, sila nasusama nimo nga adunay small business para pud sila dili gyud mawad-andayon og paglaom? Ako ang masulti sa mga mag-start pa lang og business o sa mga naga-business karon. I can say na just believe in yourself, focus on your goal, and always remember that if you're working hard for your dreams, there's no other way but up. So always ta maga-ampuan na sa ato ang success. Dili man ta pareho og kanang timeline sa atong life, but just stay on your goal and stay focused. Dagan kaayong salamat, Ma'am Kathy. Ugunta, mas labaw pa na mahimong successful ang imuhang negosyo. Thank you very much and daghang salamat. Daghang salamat, Attorney Resi, sa pag-invite sa ako adiri sa At Home with GMA Regional TV.